ሰላም እንዴት ናችሁ? የቢለርን ቻናል ቤተሰቦች፣ በዛሬ ቪዲዮ ደግሞ የኮምፓራቲቭ ፐብሊክ አድሚኒስትሬሽን ኤንድ ግሎባል ትሬንድ ፓርት 3 ከቻፕተር 1 the evolution of public administrationን የምናየው ይሆናል። ወደ ቪዲዮ እናልፋለን። No administrative system can be viewed well understand without some knowledge of what it has been and how it came to be what it is. የትኛውንም የአድሚኒስትሬሽን ሲስተምን እንዴት እንደነበረና እንዴት እዚህ እንደደረሰ ሳናጠና ጥሩ አንደርስታንዲንግ ሊኖረን አይችልም። ስለዛ እውቀት ሊኖረን አይችልም። Public administration as a practice dates back to the beginning of human civilization, whereas as an academic discipline it is relatively recent. ልክ እንደ ትግበራ እንደ ተግባር እንደ ፕራክቲስ ከሂውማን ሲቪላይዜሽን ጀምሮ ፐብሊክ አድሚኒስትሬሽን ነበረ። ነገር ግን ልክ እንደ አካዳሚክ ዲሲፕሊን ወይም ደግሞ እንደ ትምህርት አካል ሆኖ ሲመሰረት የቅርብ ጊዜ ትውስታ ነው። Thus this section of the chapter discuss how it evolved and passed through several stages and became an important independent academic discipline. እና ይህ ሴክሽን ደግሞ እንዴት ኢንቮልቭ እንዳደረገ እና በምን አይነት መንገድ several ስቴጆችን እንዳለፈ ኢምፖርታንት ነገሮችን ይነግረናል። Although the art of administration has been practiced for centuries, it has not been widely written about until the recent years. ምንም እንኳን አካዳሚክ እንደ ፕራክቲስ አድሚኒስትሬሽኑ ሲተገበር ቢቆይም ለክፍለ ዘመናት፣ ነገር ግን ዋይድሊ የተጻፈ ነገር አልነበረውም እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ። Professional attention to the field was almost entirely lacking until the end of the 19th century. Professional publication on public administration dates from the famous essay of Woodrow Wilson entitled The Study of Public Administration. በጣም ታዋቂ የሆነው ህትመት በ1887 በውድሮ ዊልሰን የተጻፈ ሲሆን ታይትሉም The Study of Public Administration ይል ነበረ። የውድሮ ዊልሰን የሚባለው 28ኛ አሜሪካ ፕሬዝዳንት ነው። ስለ ፐብሊክ አድሚኒስትሬሽን በጣም ታዋቂ የሆነውን The Study of Public Administration የሚለውን መጽሐፍ የጻፈ ሰው ነው ማለት ነው። Consequently, the study of public administration became systematic and in what 1900s በመቀጠልም ይሄ ስለ ፐብሊክ አድሚኒስትሬሽን ትምህርት በጣም ሲስተማቲክ ሆነ ነው ሳይንቲፊክ ሆነ ማለት ነው። The study of public administration began in United States and got acceptance to as the complete discipline. የፐብሊክ አድሚኒስትሬሽን የተመሰረተው ወይም ደግሞ የጀመረው እንደ አካዳሚክ ዲሲፕሊን ይሄ ስተዲ የተጀመረው በዩናይትድ ስቴትስ ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ልክ እንደ ኮምፕሊት ዲሲፕሊን አክሰፕት ተደረገ። hence the evolution of the subject has been largely associated or seen in the context of United States. ስለዚህም የኢቮሉሽኑን የሰብጀክቱ እና ላርጅሊ ከምን ጋር ነው አሶሺየት የሚደረገው? ከኮንቴክስት ኦፍ ዩናይትድ ስቴትስ ጋር። Different administrative thoughts, approaches and theories help to understand the evolution of public administration. የተለያዩ አስተሳሰቦች ወይንም ምልከታዎች፣ አፕሮቾች እና ቲዮሪዎች ፐብሊክ አድሚኒስትሬሽን ኢቮሉሽኑን እንድንረዳ ይጠቅሙናል ወይንም ይረዱናል። The classical or traditional era, late 90s to early 20th century. Public administration has a long history that has developed alongside the very notion of the government. Public administration as a practice emerged alongside the development of government itself. Whenever organized authority existed, whether in the ancient kingdom, empires or early states, there were systems and officials responsible for implementing decisions, collecting tax, maintaining order and managing public affairs. whenever practice public administration emerge ያደረገው ከዴቨሎፕመንት ኦፍ ገቨርንመንት itself ከዛ ከገቨርንመንት ሲመሰረት ጀምሮ ነው። ማለትም ምንም ኦርጋናይዝ የሆነ አውቶሪቲ ካለ ያንን የኦርጋናይዝ አውቶሪቲውን ዲሲሽኖችን ኮሌክት ታክስ የሚያደርጉ ኢምፕሊመንት የሚያደርጉ ኦፊሻሎች
ያስፈልጉታል ማለት ነው። ሶ እነዛ ኦፊሻሎች በናውኤዴይ ፐብሊክ ሰርቫንት እንላለን፣ ግን ከበፊትም ጀምሮ የነበረ ነው ማለት ነው ፐብሊክ አድሚኒስትሬሽን። however while the practice is ancient, public administration as a formal academic discipline is relatively modern, late 19th century onward. So the classical or traditional era of public administration refers to a period in the history of public administration primarily spanning the late 90s to the early 20th century. Core focus of this era: efficiency, hierarchy, organization, formal rules and procedures, scientific approach to administrative process. So ይሄ ፐብሊክ አድሚኒስትሬሽን በክላሲካል or ደግሞ በትራዲሽናል ኢራ ወይም ደግሞ ከሌት 19th ሴንቸሪ እስከ early 20th ሴንቸሪ የነበረው ኮር ፎከስ ኤራዎቹ ኤፊሺንሲ፣ ሂራርኪካል ኦርጋናይዜሽን፣ ፎርማል ሩልስ እና ፕሮሲጀርስ እና ሳይንቲፊክ አፕሮች ቱ አድሚኒስትሬቲቭ ፕሮሰስ እነዚህ ነበሩ ኮር አይዲያዎቹ ማለት ነው። ሶ ኮር ቲዮሪስትስ ዳት ኤንድ ዴር ኮንትሪቢዩሽንስ ቱ ዘ ኢራ ኮር ቲዮሪስቶች እና ኮንትሪቢዩሽኖችን እናያለን። ማክስ ዌበር the first one developed the theory of bureaucracy። የማክስ ዌበር የቢሮክራሲን ቲዮሪ ዴቨሎፕ ያደረገ ነው። So the traditional model of public administration rests significantly on Max Weber's articulation of the nature of bureaucracy. So Max Weber ከቢሮክራሲ ከሚባለው ቲዮሪ ጋር የተገናኘ ነው ማለት ነው። Weber emphasized hierarchy። ይሄ ቢሮክራሲ ወይም ደግሞ ዌበር ኢንፋሲስ የሚሰጠው ለሂራርኪ ወይም ደግሞ ቶፕ ዳውን ኮንትሮል through a monocratic hierarchy, a system in which policy is formulated at the top and implemented through a structured chain of offices. Each administrator and worker report to a single superior and is held accountable by that person. ሶ ይሄ ሃይራርኪ ማለት መጀመሪያ የቶፕ ዳውን ኮንትሮል ሲሆን መጀመሪያ ፖሊሲ ፎርሙሌት የሚሆነው ከቶፕ ነው። ደን ኢምፕሊመንት የሚደረገው ደግሞ በዳውን ወይም ደግሞ ከስር ባሉ ሰርቫንቶች ማለት ነው። ሶ እያንዳንዱ አድሚኒስትሬተር ወይ ደግሞ ወርከሮች ግዴታ ወይ ደግሞ አካውንታቢሊቲ ያላቸው ለምን ሪፖርት እንዲያደርጉ ከነሱ በላይ ላለው አካል ማለት ነው። ሶ the second one is clear chain of command አለ refers to a well-defined line of authority within an organization where each employee reports to one specific superior or unit of command. Authority flows from the top level to the lower levels in an orderly manner. Responsibilities and accountabilities are clearly assigned at each level. Communication follows the established hierarchical structure. So a clear chain of command ማለት ከእያንዳንዱ ያሉት ኤምፕሎይ ወይ ደግሞ ሰራተኞች ስፔሲፊክ ሱፐሪየር ወይ ደግሞ ዩኒት ኦፍ ኮማንድ አላቸው። እነዛ ደግሞ ከነሱ በላይ ያላቸው አውቶሪቲ ያላቸው የምን አውቶሪቲ ከነሱ በታች ያሉትን እንዲቆጣጠሯቸው ወይም ደግሞ ኦርደር እንዲያደርጓቸው። ሶ ሪስፖንሲቢሊቲ እና አካውንታቢሊቲ ክሊርሊ አሳይንድ አት ኢች ሌቭል በእያንዳንዱ ሌቭል ሪስፖንሲቢሊቲ እና አካውንታቢሊቲ አለ ማለት ነው። ሶ ኮሚኒኬሽንን ፍሎ የሚያደርገው ከሂራርኪካል ስትራክቸር ወይም ከቶፕ ዳውን ነው ማለት ነው። In short, it seems there is a clear and structured line of authority showing who gives orders, who receives them, and who is accountable to whom. So he also know. The third one is rules and impersonality. Rule-based administration ነው ይሄ ቢሮክራሲ በማክስ ዌበር አስተሳሰብ ማለት ነው። The bureaucratic system operates based on a set of rules and regulations. ይሄ ቢሮክራቲክ ሲስተም ኦፕሬት የሚያደርገው ቤዝድ ኦን the set of rules እና regulation ነው። The fourth one is rational legal authority. Bureaucratic system of control is rational and legal in nature. Operating based on a set of rules and regulations makes the bureaucratic system of control rational and legal in nature. So ይሄ የቢሮክራሲ የሱ ቲዮሪው ዋናው ፎከሱ እዚህ ጋም ስለ ራሽናል እና ሌጋል ነው፣ በኔቸር በተፈጥሮ ነው የሚለው። The fifth one is bureaucrats are subordinate to political leaders. So እነዚህ ቢሮክራቲክ የፖለቲካል ሊደሮች ከስር ያሉ ሰቦርዲኔተሮች ናቸው ነው የሚለው። The second one is Thomas Woodrow Wilson.
So Wilson was an academic professor or president of Princeton University and served as the 28th president of United States. Woodrow Wilson advocated politics administration dichotomy. So የሱ ዋናው ቲዮሪው ፖለቲክስ አድሚኒስትሬሽን ዲኮቶሚ or ደግሞ ኖርማቲቭ ፕሪንሲፕል ነው በመባል የሚታወቀው። ፖሊሲ ሜኪንጎች ምንድነው ናቸው? the role of elected officials የተመረጡ ኦፊሻሎች ናቸው ፖሊሲ ሜክ የሚያደርጉት። ፖሊሲ ኢምፕሊመንቴሽን ደግሞ the role of civil servant የሲቪል ሰርቫንቶች ሮል ደግሞ ያን ፖሊሲ ኢምፕሊመንት ማድረግ ነው ማለት ነው። emphasized moral obligation of administrators to faithful implement policy. Consider as the father of public administration የፐብሊክ አድሚኒስትሬሽን ፋዘር ተብሎ የሚቆጠር ነው ማለት ነው። ይሄ ውድሮ ዊልሰን thus he made a significant contribution to the traditional model of public administration by advocating the separation of public administration from political policy making. so ይሄ ውድሮ ዊልሰን በጣም ሲግኒፊካንት ኮንትሪቢዩሽን ያደረገው በዚህ በትራዲሽናል ሞዴል ላይ አድቮኬት የሚያደርገው the separation of administration from political policy making ማለትም ይሄ ማለት ነው አድሚኒስትሬሽን እና ይሄ ፖለቲካል ሲስተም or ፖሊሲው የተለያዩ ናቸው። he claimed administrative questions are not political questions. Wilson was one of the main proponents of the politics administration dichotomy. The third one is Frederick Winslow Taylor. Introduced scientific management or administration theory, efficiency through standardization, planning and control. So efficiency የሚመጣው በስታንዳርዳይዜሽን በፕላኒንግ እና በኮንትሮል ነው የሚለው። so ይሄ ታይለር ወይም ደግሞ ዊንስሎ ታይለር ሳይንቲፊክ ማኔጅመንት ቲዮሪን ኢንትሮዲዩስ ያደረገ ሰው ነው። ፎከሱን ኢምፕሩቪንግ ወርክ ፕሮሰስን ኢምፕሩቭ ማድረግ ነው ዋናው ፎከሱ። emphasized on time and motion studies የታይም እና ሞሽን ስታዲስን ያጠና ሰው ነው። ታይለር ዴቨሎፐር ታይም ስታዲስ ፎከስ ኦን ሜዠሪንግ how long tasks take ምን ያህል ጊዜ ይወስዳሉ የሚለውን ታስኮችን ሜዠር ያደረገ ነው። ፍራንክ ቢ ጊልበርት and ሊሊያን ኤም ጊልበርት ዴቨሎፐር ሞሽን ስተዲ ታይም ስተዲን ታይለር ሲሆን ሞሽን ስተዲን ደግሞ ፍራንክ እነዚህ ሁለቱ ስኮላሮች ያጠኑ ሲሆን ፎከስ ኦን analyzing workers physical movement to reduce unnecessary motion. Henry Fayol or the fourth one is known for principles of administration. administration principle የሚባለውን ዴቨሎፕ ያደረገ ነው። ይሄ ሄንሪ ፋዮል የሚባለው ፋይል ዴቨሎፐር principles of or management such as planning, organizing, commanding, coordinating and controlling. He developed 14 principles of administration or management to be applied in all types of organization. በየትኛውም ኦርጋናይዜሽን ላይ አፕላይ የሚደረጉ 14 principle of administrationዎችን ዴቨሎፕ ያደረገ ነው። the fifth one ሉተር ገሊክ post corp framework የሚባለውን ዴቨሎፕ ያደረገ ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? P stands for planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting and budgeting. so ይሄ አብሪቬሽን ነው ማለት ነው። so እንደዚህ ነው የሚፈታው። ሜጀር ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ትራዲሽናል ኢራ እስካሁን የስኮላሮችን የነሱን ኮንትሪቢዩሽን አየን። አሁን ደግሞ ካራክተሪስቲክ የአንድ ላይ የሁሉንም ካራክተሪስቲካቸውን እናያለን። so Guy Peters summarize the principles of traditional model by identifying its major characteristics as follow. ጋይ ፔተርስ የሚባለው ስኮላር ሰመራይዝ አድርጎታል የትራዲሽናል ኢራን የነሱን በማየት በሜጀር ካራክተሪስቲክስ ማለት ነው። ሶ አፖለቲካል ሲቪል ሰርቪስ ሶ ይሄ ማለት ነው ሲቪል ሰርቫንትስ ሪሜን ፖለቲካሊ ኒውትራል and serve any government in power without party bias. ሶ ሲቪል ሰርቫንቶች ያለምንም ባያዝ ፓርቲ ባያዝ ማገልገል አለባቸው። ምንም አይነት ከፖለቲካ ነገር ፖለቲካ ንክኪ ላይ ሪሜን ኒውትራል መሆን አለባቸው ማለት ነው የሚለው በትራዲሽናል ኢራ ያለው አስተሳሰብ ማለት ነው። they implement policies professionally rather than engaging in a political competition. The second one hierarchy and rules.
So the organization is structured in a clear chain of command with authority flowing from top to bottom. Formal rules and procedures guide decisions to ensure order, predictability and discipline. So ይሄ ትራዲሽናል ኤራ the second major characteristic ሄራርኪ እና ሩልስ ቤዝድ የሆነ ነው። ማለትም ይሄ ስትራክቸሩ ክሊር ኮማንድ አለው እና ደግሞ ቶፕ ቱ ዳውን ወይ ደግሞ ቶፕ ቱ ቦተም አውቶሪቲ ፍሎው ያለው ነው ማለት ነው። permanency and stability. Civil servants have long-term career security. The administrative system continues functioning regardless of political change. This ensures continuity in governance. So እዚህ ጋር permanency and stability ማለት በአድሚኒስትሬቲቭ ኤንድ ፖለቲካል ዳይኮቶሚ ኦር ደግሞ ሰፓሬሽን ስላለ ምንም ያህል የፖለቲካል ለውጥ ቢኖር እነዛ ፐብሊክ ሰርቫንቶቹ ሪሜን ኮንቲኒው ስለሆነ ሶ ሲቪል ሰርቫንቶች ፐርማነንሲ ኦር ደግሞ ኬሪየር ሴኩሪቲ ፎር ዘ ሎንግ ተርም አላቸው ማለት ነው። and also the fourth characteristics institutional civil service. So public officials are part of a formal career based institution recruited based on merit and qualification rather than personal or political connection. So public servanቶች በሜሪት ቤዝድ ኦር ካሪየር ቤዝድ ኢንስቲትዩሽናል የሆነ ምርጫ ስለሆነ የሚመረጡት ሶ ኢንስቲትዩሽናል ሲቪል ሰርቫንት ናቸው ማለት ነው። ኢንተርናል ሬጉሌሽን the system is controlled through internal rules, supervision and administrative procedures rather than external pressure. so internal regulation ማለት ሲስተሙ ኮንትሮል የሚያደርገው በኢንተርናል ሩሎች በሱፐርቪዥን እና በአድሚኒስትሬቲቭ ፕሮሲጀር ስለሆነ ኤክስተርናል ፕሬሸር ምንም ያህል እንትን ሌላቸው አይችልም ማለት ነው። በትራዲሽናል ቪው ወይ ደግሞ የትራዲሽናል ኦር ደግሞ ክላሲካል ፐብሊክ አድሚኒስትሬሽን ካራክተሪስቲክስ ማለት ነው። and also the sixth one is equality or internally and externally. Internally employees are treated according to the uniform rules and standards. በውስጥ አኳያ ቅጥረኞች ወይ ደግሞ ሰራተኞች ፐብሊክ ሰርቫንቶች ትሪት የሚደረጉት በዩኒፎርም በሆነ ሩል እና ስታንዳርድ ነው። ኤክስተርናል ደግሞ citizens are treated equally before the law without favoritism and or discrimination. ያለምንም ዲስክሪሚኔሽን እና ፌቨሪዝም ሲቲዝኖች እኩል የሆነ ትሪትመንት ያገኛሉ ማለት ነው before the law. From the classical or traditional view of public administration, significance of the traditional ሞዴሎች ምንድን ናቸው? supported growth of modern industrial economies. so እነዚህ የትራዲሽናል ቪው ኦር ደግሞ ሞዴል ኦፍ ፐብሊክ አድሚኒስትሬሽን ሰፖርት ያደርጋሉ ሞደርን ኢንዱስትሪያል ኢኮኖሚስ ፕሮሞትድ ኤፊሺየንሲ ኤንድ አካውንታቢሊቲ እና ኤፊሺየንሲን ፕሮሞት ያደርጋሉ። ኢንሹርድ ኢን አድሚኒስትሬሽን ኦፐሬትስ አንደር ኮንስቲቱሽናል ኤንድ ሌጋል ኮንትሮል። ሶ አድሚኒስትሬሽኑ በኦፐሬት ማድረግ ያለበት በኮንስቲቱሽናል እና በሌጋል ስር ሆኖ ነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ደግሞ የሳይንቲፊክ ማኔጅመንት እና ቢሮክራቲክ ቲዮሪን እናያለን። ሳይንቲፊክ ማኔጅመንት ቲዮሪ ማለት በክላሲካል ኦር ደግሞ በትራዲሽናል ሞዴል ላይ ያየነው ሲሆን ሰፋ አድርገን ሳይንቲፊክ ማኔጅመንት ቲዮሪ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን የምናይ ይሆናል። ሶ ሳይንቲፊክ ማኔጅመንት ኦልሶ ታይለሪዝም ይባላል። ምክንያቱም ፍሬድሪክ ዊንስሎት ታይለር ስለሆነ ይሄንን ዴቨሎፕ ያደርገው ይሄን ቲዮሪ። it was a revolutionary approach now. It was introduced by Frederick Winslow Tyler in the early 20th century. This theory was originally emerged in the private sector. so ይሄ ኦሪጂናል ከፕራይቬት ሴክተር ነው የተነሳው ማለት ነው። however its principles had a significant influence on the development of public administration during the classical or traditional era. That is, although it began in the private sector, it had a profound influence on traditional public administration. ምንም እንኳን በፕራይቬት ሴክተር ቢጀመርም በጣም ትልቅ የሆነ ኢንፍሉዌንስ ነበረው በትራዲሽናል ፐብሊክ አድሚኒስትሬሽን ስር ማለት ነው። so in 1913 Tyler published a Principles of Scientific Management. This book brought a new way of understanding modern organization. Tyler was trained as an engineer and played a prominent role in advancing
the idea of scientific management. ታይለር ኢንጂነር ነው በፕላይ ያለ ፕሮሚነንት ሮሉን በአድቫንሲንግ the idea of scientific management በአድቫንስ በማድረግ ነው። and Tyler believed that the failure of many organizations stemmed from the absence of systematic and scientific management. so ብዙ ታይለር ምን ብሎ ያምናል? ብዙ ኦርጋናይዜሽኖች ፌለራቸው ምክንያት በአብሰንስ ኦፍ ሲስተማቲክ ኤንድ ሳይንቲፊክ ማኔጅመንት በማጠሩ ወይም ደግሞ ባለመኖሩ ነው ብሎ ያምናል። he argued that the best management is through science resting upon clearly defined laws, rules and principles as a foundation. so ቤስት የሚባለው ማኔጅመንት ትሩ ሳይንሱ ነው። በምን ላይ ሬስት የሚያደርግ ነው? በለው በሩልስ እና በፕሪንሲፕልስ እነዛ ክሊርሊ ዲፋይን በሆኑ በነዚህ በሩል በለው እና በፕሪንሲፕሎች ላይ ፋውንድ ያደረገ ማኔጅመንት ቤስት ማኔጅመንት እንለዋለን ይላል። and core idea of scientific management, Tyler believed organizational inefficiency results from lack of scientific planning. inefficiency የሚመጣው lack of scientific planning ይላል። management should be based on laws, rules and measurable principles. every task can be scientifically studied and improved. there is always one best way to perform a task. and also scientific management is therefore management oriented ነው። ማለትም ማኔጀር ሳይንቲፊካሊ ፕላን ኤንድ ኮንትሮል ወርክ ፕሮዳክሽን ሴንተርድ ነው። focus on increasing output and productivity. efficiency driven ነው። aimed at reducing waste and improving performance. and also measurement based ነው። relies on time studies and quantifiable benchmark or standards. so እነዚህ የሳይንቲፊክ ማኔጅመንት ዋና ካራክተሪስቲክ ብለን ልንጠራው የምንችላቸው ነገሮች ናቸው። ማኔጅመንት ኦሪየንተድ ነው፣ በማኔጀር ነው፣ በሳይንቲፊክ ሆነ ፕላን የሚመራ ነው። ፕሮዳክሽን ሴንተር ስለ ፕሮዳክሽኑን አውትፑትን ለመጨመር ዋና ፎከሱ ወይም ደግሞ ፕሮዳክቲቭ ለመሆን ነው። ኤፊሺየንሲ ድራይቨን ነው፣ ማለትም ዌስትን ሬዲዩስ ለማድረግ ነው። and also measurement based ነው፣ ሜጀር ይደረጋል ታይም እና ሞሽን እንደምንለው ማለት ነው። and also management oriented ማለት managers are responsible for studying tasks scientifically, planning the best way to perform work, selecting suitable workers, training and supervising them. work process and designed and controlled by management. managers used scientific principles, rules and laws to direct workers or demo work. and also production center ስንል the main objective was to improve productivity and efficiency in the work process. የሳይንቲፊክ ማኔጅመንት ቲዮሪ ዋናው ፎከሱ እዚህ ጋር ፕሮዳክሽን ሴንተርድ ነው ማለት እንችላለን። ምክንያቱም improved productivity እና efficiency in the work process ይሄ በጣም the main idea of the scientific management theory ነው። this shows that Tyler's main concern was output and productivity. therefore it is production centered because the main focus is on maximizing output and improving production performance. efficiency driven, efficiency means more output with the same input. efficiency ማለት more output within the same input ማለት ነው። minimizing misuse of human effort, identifying the most efficient method and standardized methods, eliminating arbitrary or rule of thumb practice instead of traditional guesswork. He relied on scientific methods. Tyler believed every task could be improved scientifically to make it more efficient. And the fourth one, measurement based ነው። scientific management depends on systematic measurement and quantifiable standards to improve performance. Tyler created time and motion studies for this purpose. This involved measuring the time required to accomplish tasks, recording outcomes produced, establishing quantifiable work benchmark or standards. So the main objective of scientific management, the primary goal was to increase productivity and efficiency through systematic scientific analysis of work. Tyler wanted to reduce waste, eliminating guesswork, minimizing misuse of effort, standardize procedures, and improve the output. So ታይለር ሳይንቲፊክ ስቴፕስ ፎር ኢምፕሩቪንግ ፕሮዳክቲቪቲ ታይለር የወሰዳቸው ስቴፖች ይህን ኢምፕሩቭ ለማድረግ ፕሮዳክቲቪቲ በሳይንቲፊክ መንገድ ታይለር ፕሮፖዝ 4 key steps
careful study of the task ታስኩን careful የሆነ study ያስፈልጋል ብሏል። analyze the job or the task scientifically, identifying the most efficient method or determine the best way to perform it, select the right worker መምረጥ, choose the most suitable person for the job, train and motivate properly, train the worker scientifically and provide proper compensation. This system replaced traditional rule of thumb method. So እነዚህ አራቱን ስቴፖች በመተግበር በትራዲሽናል ሩል ኦፍ ታምብ የሚባለውን ሲስተም ወር ደግሞ ሜቶዱን ሪፕሌስ ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ይሄን ይመስላል የሳይንቲፊክ ማኔጅመንት ቲዮሪ። ለዛሬ እዚህ ጋር ይበቃናል። በቀጣይ ስለ ቢሮክራሲ እና ደግሞ the modern scientific theory of public administration የምናየው ይሆናል። ሶ እንደዚህ ፈጠን አድርገን ትምህርቶችን እንጨርስ።